mishing te hi pathian angmaya thil ti thei kan ni time ni he zona hi tun naya scientist and thil mu chu then khata wanga ron chuak ania ama an puya pathian in min siamang deuh che hian tun nai mai khan Columbia University a scientist te chuan in cancer nat na vai pakhat tak sa peng te tangin ama an pui mishing an siam chuak tlat mai ama an pui ti hian khol ni lovin ama taksang chia chia nei mishing ani he thil an siam chuna chan ber chu cancer nat na vai taksa chemotherapy in engtin nge ngong nei ti uluk le zola zir chian an du fanga ni mishing atanga mishing nang an mani an pui siam chu hianin ama tak tak hi ang tak setem ni tuna hian alada mem ti ta hriat chak om veu maya I hre chak tak tak ani chuan he video hi top thlengin ilo en nge do nia human cloning mishing siam chop ti tongkam le om zia hi tun nai ron lar ni lem lowa tun ma dei to khan US President Bill Clinton an cloning hi thil him lo le pom theilo hul huala ni ti in dan phal lo thila chiartel alo ni to a known cloning techniques to actually create a human being is untested, unsafe and morally unacceptable. Ram rang te point he khapna dan hi an kalpui ve bokani khap ni reng chung si hian scientist te chuan in thil nung chi rang clonin thlotlin na tur kong re ruk dan riau an hria an kalpui mup reng thoni company tam takin langsar lo takin mishing atanga an mani ang che mishing siam chuan ha hi an thok ti aput ruzeu zewa ani chon kan zinga hian cloning manga siam chu an lo kho save mi lo mo amaro chu he thil hi mizo te zinga chun a ala bei se lo ni tun lai science thiam na san to zia le man ru aro pui to zia hi minol pui hian in kan hrelem lowa sarkar thunai tu ten an khapa wangot hian mishing teril ruwa hriat chian chak na hi abo ngal mak big chung lo ni chuwang chon phallo ani chungpua en chin na le siam chuna kalpui dan kong alo ko ve sel boknen mi pui wan tlang in kan hriat ve lo lama hian thil siam chua mu chua le en chin te hi nei ani ve reng ani tun nai mai khan UK a PhD zirlai pakhat Alexia Lopez chuanin kan universe in real bol dan kalmang physics atanga chut po thil ni thei nia lang lo a mu chuak hlol maya he a thil mu chua hi the big ring ti ne in chip chiar taka soifia kan tum dona ma se chu mi ma chuan science manga mu chua thil lian tham tak tak te ai ma in thil te naw le lian tham lo mu chua le hriat chua thar te hi atam zo kan ni tuna video kan clear me ki uluk takai en chuan en len na mang chaw mu fu thei he spring ang tak hi chak takin ama kal kualin spam chunga ama ina luta he thili robot te chi ni in cancer cell te ei che tu turata na siamani scientist and he robot in athil ti thei tur le ana tho dan tur an duan te hi oi om lo khopam makani kum tam tak chung khan mi thiam ten thil mu chu ro pui tak tak khovel thak danglam dor thei tur min hlui rui to ma se mi tam zok chu IG reels le Facebook a thil post share le ena hun kan man hnem zok miaw wangin kan theve ho lo ni chung thil mu chu ro pui tak tak te zinga pakhat the big ring hi soima sakbera han nei do nang miang zana van boruak thiang kak mai han thlir la marama chunin botis classic kong le arsa major arsi kong kalru in kar chik taki en chuan thilbial lian taki munga hei hi the big ring chuni he thilbial hi alen zia ti chiang tu chu chut tu ta chunin alen zong hriat theinan classic kong milky way sing khat le sang thum te hi rin ngil tak angin rem taila chu mi sei zong chu alen lam ani ni nan soya hei tak hi physics ne na ain kal na lai tak chuni ta ni engwanga in kal nge ni chi ti hi soifia thon tiang mana tang to in scientist te hianin rin dan ngel nget tak an ya chu cosmological principle ti nia her principle ina achu chuan han chuan kan universe a hian engma hi abik le danglam fala umlova van thengreng thil zong zong hi ain ang deuh veka heng mun zong leilung dan chu thei dan po hi athu mun vek bokani achan chu kumkluk le dingon song pathum point pariat kalta khan big bang a thlengan tia chumi awang chon kan universe alo pianga khati lai khan microsecond chungin energy zong ta chu bom ang mainan puak dara
chung te chu leilunga thil poimo berber atom zung hydrogen carbon le oxygen ate alo sangta hei wang hian he universe hun masabera atom zung cosmic microwave background radiation atoi zongin CMBR tia ko hi kan en chuan alaya adum thek ti lo hi chu adang zonga chon atom zung te hi rual khai takin anin sem darani amero chu tun mai me mu chu the big ring hi chu CMBR kal zong ina om tlat thunga the big ring bika atom zung te hi ai no muk bik le a hetiang hi pakhat chau hi ni se chuan dan pa ngai lo dewa thil thleng palemo scientist ten an chut fulo pal wanga po apu thei maya ma se hetiang pian mang nei dang pathum hu so bel ani tlat maya close campus na group the great wall le giant arc te hi the big ring ang tiat vekan nia masa tanga ngai dan ngel nge tak cosmological principle alo dang lam ta ni pon eng thil nge thlen wak chuang ang tia mol mang taka ngai to maya ol hlea mase cosmological principle diglo taka wang hian physics manga leilung le aponom dan har sa taka chut chua to te hi chu that levek angai don tina ni voin hian khovela experiment nei ta se kumnga nuwa chu experiment chu ahun ngaya chi laboratory ngaya che tile poni se kumnga chung khan kan universe om zong zong kan chena khovel kan omna solar system kan milky way galaxy le he galaxy chunga om zong zong te chet vel dan bel khom chuan van thengrenga hian kilometer makta duwe thuizin kong kan lo zo to thungani kan universe hian physics dan hi mun tina ain ang vekti soitu cosmological principle hi omlo ta se chuan khovela experiment kan ti zong zong chu dikle vector le space kan kal thui zong kan friat thainan chuan engkim abula tanga chu chuale vek angai don tina nia kan khoveli khonge ommek ti le engtiang taka chakin nge avirti zong zong te po hi abul bala tanga kan chuinon le vek angai don tina ni chu the big ring le a anpui mu chua tharte hianin eng ang taka na sain nge physics khovel ahong don ti hi hriat alani chi lova enge thleng zel don ti chu thlasik anga khe lovin hunin aron her chua pui nge ang science manga hlotlin na chan thar pani chu nanobot chania mishing taksa chungchang hi chip chir taka zir ni foin doctor te chuan in thrachiang thokhat viawa anin ngaya mase surgeon ton hriat nga le thiam tak tak te point mi an la jei sual ve fo thowa entir na pakhat pelokang kan beng hnui che hen parotid glanoma he thalbia hian bok lo umta se surgeon ton hriat nga tak tak te tan po olsam le hlotling taka lak chua chu thil hupur om tak mai ni thina thil dang anjai palani vai chuan mai le lam zong zong azeng hlen mak thaya thyroid surgery po hi hetiang thawa hlom hi ni ve boka ti sol pal lakin kan obom thunun tu recurrent ring nerve zai chum pal ani vai chuan tong thei lovina om hlen thei bokani doctor te po mishing an ni ve meo wangin ti sol pal nei thei an ni ve thosia tumreng wang ni lo ti sol pal leo wanga ram tuilei lo din huna din thut hi ahar lo khop mai heng thil zong zong ngai tu chung hian kum tam tak chung chu dam lo en kol na lama mi thiam bik ten surgery ngai kher lawa bok om ti baudan tur kong an lo zong ngat to ti chuan an thorim na chu hlotlingin nanobot chu mu chualo ni ta ni he robot te takte hi taksa chiulu thai mai nin taksa chunga alu che hian bok om te chu a airal theita tun maya scientist te chuanin spam nanobot fusion masaber chu thuam thain damdoi tharan siam chuaka cancer do tu tur damdoi doxorubicin hydrochloride an ti chu spam cell chunga an da luta thir hmanga siam nanobot chu thir hip thei hmanga thununin cancer do tu damdoi pai spam te chu vial lutin cancer cell ti hlum turin an lut ta ni hei hianin cancer damdoi in side effect lian tak pahni a thlen thin te chu atibo thei dona tuna cancer damna ta na damdoi man mek te hianin a chevela ti su hrisel om te chu ati hlum tel vek thina chu mai baka kan taksa tuinang om te chuan lo ti dalin an tho chak dan turangin an tho theilo pha fo thin bok ma se nanobot te hi chuanin heng side effect om thin te hi a kiang thei don thungani nakin loka chun he technology mang hian cancer na hi ti dam thei nan na ani vat bai seina asang le bokani nuclear chakna mang battery hi kan lo hramai theya mase tu na tanga railo te a khovel pumpuin kan la mel hriat don ni na lang
engtik lai ma charge ngai to lo tur phone kan la hum fur mai thaya battery down ve to ngai lo tur remote emo sana poi la bun mai thai chutiang zelin camera battery lo awanga thlak khailak po om to lo mai thai bokani heng zong zong hi mai thei ti chuin sui ri mai la ilam mang nge ang ti asoi theina chan tur thil siam chuani to tunan tanga kumli nga nuwa chuan mitam tak chuanin an mang to ngei na rin omani Chinese company pakhat Beijing Betavolt New Energy Technology Limited te chuan nuclear chakna manga battery cheng khat thir tiat lekan siam chuak rup maya he battery hianin kumsom nga chung chu kan khol te charge ngai lovinom tir thei don ani World Nuclear Association point an site tun nai mai khan anon phaulang nge nge a asiam chuak tu te hian kumsang ni le som ni le panga chuan he battery hi zor so tan an tum bokani cheng khat thir tiat lek dima se he battery chung thil kal dan vel hi aro pui khop maya ama hian atom zung radioactive isotope nickel somruk le pathum nain lunglu phek pani inkara dania he nickel somruk le pathuma atom te hi an che hian electric zung chi khat aron in kap chuaka chungta chuanin achunglama lunglua atom te chu nek chuakin achunglam atom zung om khom le a hnoilam ruak hiau te chu wer pani manga thlun zomani che hian kol phetha chakna top mai thelo tur aronom tani achung om dan hi ni zung chakna manga kol phetha khol khom dan nena kal mangai nang hle ni na langa mase adang lam na chu eng zung chakna aya atom zung chakna amang thung lai takhi anin an lo na lai ania mase zona om ta chu nuclear power atan chuan power plant lian tak tak si mangaya him taka nakal puya ni thainan film khur angai hle bok thin achungu berchu lum reng thainan tuya ain nim pilangai boka heti khop a haw takle film khur ngai nuclear chakna hi engtin nge Beijing Betavolt te hian battery te takte poisa thir tiat lek chunga hian anda thai te hi ni nuclear power plant kalphunga chuan nuclear energy chu thermal energy emo heat energy an chantir phota chu electrical energy chantir lein leilunga tharui chakna pechuak tu poimo le lianber pakhat nuclear force chu marani thina Beijing Betavolt battery a ve thung he chuan nuclear energy hi electrical energy a athlak thleng ngal popin nuclear force chakna pai tlem deuh zok chu atinung tu tan manania nuclear mang ani meu wang hian nuclear dang zong zongin mihring detana thil hlom tak cancer thlen tu nia soi radioactive atom zung apek chu vengerin omhlea mase heng battery te hi nickel somruk le pathum manga siamani wangin nuclear force chaklo ber chi mang thei ani pha chuchuanin penetrating power niam tak nei beta particle pe chuak thina heng te hian in nuclear plant pa ngai man thin uranium 235 core angin nuclear force chakle hlom tak an siam chuak taloma khovela lungchang ber mai lunglu chu adai dan tu ta na manani wangin achunga zungzam in siam zongsong te hi engtikong zong main achuak thei ngai don lawa chu wangin he next generation battery hi a him tok hle turangai ni amero chu asiam tu te hian film khurlu ta omlo ti thupui beranai chungin until siam chu te hi medical device le space te ka chau man masakan tuma chuta chon uluk taka enchin na kalpuya ni nuwa chau mi puita na lei thei tura phau chu an thumani tuna chon kan hlotlin na chan palina le apoi mo ber cloning lam in hoi to te atirama kan soita kang khan kum tam tak chung chu mi hringemo ran po ni se mani ang siam chu hi dan kal tlatania ma se tun nai lo ka tang khan cloning industry hi arukin kalpui rengani thule sumpo atam hle thu adar chiam maya kumsang ka zakwa samko le parwo tanga kwa sari khan ran clone masak ber doli da sip chu mi zong zong mu thei tura phau chu ani khan scientist ren khatson in he cloning technology hi mishinga po enchin ve ngalan duwa now pai theilo te pui thei tu tur thatak ni na ngai ne karlawa American cloning company cloned din ani tangala doli laka anman cloning technique somatic cell nuclear transfer chu mishinga po man tran ngalania he technical phung chu nu patu khat te hne na tangin timur sampul then khat an la chuta chon ti su pakhat sela tangin nucleus su an la chuak lia aya ti su dang nucleus an thun lut ta tin chu sampul zatam tak zinga sel lo in siam pung ta chu akewa nunna anei vele apai tu tur nu chul chunga khan an da lut ta thwina ne
luang takan nu in naw apai nu chuan chu naw te lo piang chu anu le pa te tanga damdoi thiam na mga kui thia chop timur mga siam chop clone dik tak chu lo ni ta ni he technology mang hian clonet CEO Bridget Boyce chuan in mishing somni vela siam chu to thule a siam chu ma sakber eve chu December ni somni le paruk sang ni le pani khana piang ti soya if tu na hian kum somni le pani vel ani to thona khoya emo chengin siam chopani ti in shemia lovin anu na mang mek ni na soitel bokani nun na nei siam chopi an khap nia soini ma se ani na taka chuan simlam ram za som khole panga zinga ram somli le paruk te chawin he khapna dan hi an kalpuini he tak hi clonet company te point ifile midang somni chuang te hi an ram USA pona an siam na chan poni chu mai baka a khap tu ram somli le paruka te hian mishing ti lo clone khapna dan siam ani lem lo boka hetiang ani wang hian ram satam tak hlo tling taka siam chuana mangin he cloning industry hianin fakle ngai sana hlo pha le zoka tun mai chho tang khan ram dang milar tam tak ta chonin an ran vul thi tur te timur chu USA a cloning company Viagen le China company Sinogin baka South Korea som biotech a te thonin thlani thum chung lakin an ran vul thi to te ang che chi an nei le thei pha ta thina ni cloning lama ma kan son hi anasa to hlea khapi hli vek ni ta chia se chuan tu mishing po hi an ma ni ang chia siam chu a thei don ti chiang le maya video tirlama khan Columbia University a scientist pakhatin kan survey pakhat clone siam chung chang kan soi kha han soi chun som le lok teng hezir chenna an lead scientist Professor Gada Vanzak Navovich le atim te chunin dam lo lung ru thin le vun te chu bom ran thewa anda chumi hnuwa thisen jam khola siam chop mangin dam lo thisen chu chung bom hrang hrang chunga an kalkual tira tichon cancer dam doi doctor ubisin chu chiu lutin mishing dam lai pa ngai taksa a chu dam doin na a thodan chuan en chin tani chuta an mu chu tak chu he dam doin mishing taksa na a thodan le bur chunga a taksa peng chi hrang hrang ada an ha thodan chuain ang chia chia tinia he hian mishing cloning hi thil theni ti aron nem nge chiang hlene khovel mishing te fin na hi apung meka alapung chhozel don po ni na rin engtik ni amo chuan heng fin na sang chhozel ta hian pathian aya ro puizo ka in ngai na mi then kha thin lunga ala tu ngenga mishing siam chu theina khopa thiam na lo pung chhozel tur hian eng ang takin nge ring tu te hi min ngong ti hrelo maila lo don son dan chin tok thiam tur lo in pu acha dan thiamero apoi mo hleni